India a Bhagwanpur khua hian mi hria ta hlovak ngai lem lawa ama ero chu kumsang ni pasari a an khua ami pano pang kumriat mi lek serial killer chuan an khua chu khovel pum hriat ani tir pha ta ani. The sunburst flowers calling on holidays overdue, but I kumsang ni pasari ani a Bhagwanpur police station Bihara chuan phone rin na samaya police lo omte tan chuan thildang lam takani lem lawa ma se an thu hria tero an hria than mai mai ani bi khau lo mi tha po makle hriat shember pol khovel hriat tham ani don ti an ring phalo an gol don hi Bihar khotere te atanga local ani a khomi te chuan police te chu twal thana rap thak tak an ron hriat tirani an kho ami swal chu ronman wat turin an shila police te po man mo takin an tlan ngala thilrap thlak tak thlenna khwa chuan panta heti lai hian khovela serial killer no pangber hi mi ten an la shewak lo khomi te chuan police te hna chuan kumriat mi lek Amarjit Sada chu twal thattu ani ti in an lo peta chuno pangchu heti live la mail tur hi in lo ngai tua chinem mi puiten police te hna an pek live la a mail tur hi in lo rin ang chu ani lo mai thei police te chu a ena chiang takin mitmeng vot tak mai hian a ena zam mail a pulo shim shimani. Amarjit Sada hi kumsang khajakwa somkwa pariata Begusarai district Bihar piangani a anua mushaharia anin son le a anchungkwa hi an re thei le a Amarjit po hian re thei reng rengin hunaron mangchawa apa hi lo nei tu re thei tak ani miawani police te chuan khomi te chu engtin nge hetiang taka thilrap thlak no pangte hian ti thei tin an zot hiala ma se committee engkiman shil chuan police te chu a thong hle a poisoi melo tak no pang chuan mi pakhat mai lo that lo le ngal police ten thuan zot fia don ta Amarjit mela chuan mang anna le hlona mu tur om lo police te chuan apoi khoite asoi lai chuan makti takin an lo enzoka police ten makanti le em chu mei cheno te tharuk mi le katel chu ani mei che pakhat chung devi anti chuan primary school bula note amuthil tira he anote hi khusbui ani mase anote chu alo bodai maya azong kwal ruaya mutura omsilo khati lai khan Amarjit Khan khusbu inun na der dep tak chu alo lak sak ve meka alo rek hlumani khotlang mi puiten Amarjit chu manin anzot fia in thirna tel ho lawin alo in puang vekto ama ero chu hei hi atwal tha voi khatna ani lawa khusbui atha ma hian note dang pahni alo that der to a tharuk mi le thlasom pahni mi te hei po hi asoi ngal veka heta ami tha thlasom pahni mi kum khatling chia chia note hi ama pian pui u naw nu nge alo ni le ngal khomi pui te po thong tak zeta anaw hi anu in thlamong taka amal chunga amutir lai chula in huana akal poya anaw te lowina ron let le ta achung ten engi omzia ti an lo zo chuan achung te chu akal na mun huana kalpuin anaw ruang chu a mutir ta a na ro le phaitwal him chuan lo khu a achung te tan chuan arap thlak ngutang le hemi nu phei hi chuan twal tha poiti lo na anei zuala adota hian ama kazin ngei athat le ani achung ten shema se Amarjit hi alahuang taw em chan ni thei chu achung te hian ati swal chuan thup sak miawani chan him antum lu tu kowang ani theya khati lai khan le tun thleng po hian India hian fa mi pa an ngai hlut em awang ani pa buka masi achung te thil ti dan hian Amarjit hi ati huang taw sota ache dan vel enin note khusbu athi khan Amarjit hi khomi ten an lo ring hlel pha reng buka police an kol ta kha ani a police ten Amarjit chu thu an zot fia ve don ta an zo don vel chuan anui phota police te chu anuya karila cham biscuit ke eidu ati phota police te chuan biscuit chuan pe a an zot chanta Amarjit chuan note atha pathum te chu huana alo hruai veka areka brikin a chuboka na rawin a hlia vekani ami tha dan le a mun ain ang hlom hle a serial killer chet mangdik takani ama sabera kumsari ani in twala thata tuna an man hian kumriat mi ani
Police te chuan hetiang case hi an la hriat ngai lo awangin makti na inan khata police tran khatte phei chuan a hmel te chuan en ngam lo hiala thil ei pa a chet dan rap thlak tak an soivel chuan boruak ati dang lam viau nge yang le police te chuan arilu lam dik lona ani an rin awangin psychiatrist te endikatan an pe masa a minor ani a kumlatin lo awangin a thalak te media phaulan du lo ma se a thalak ero adar chakle psychiatrist te chuan arilu lama dik lo deuna alo nei nge yawang chuan tol thatura thlak tak anita ni in an soya mase police te chuan amarjit chu kumriat mi lek mani se tol tha case an siam sak tur thule a mental health problem chuan a chan chhuwa chuan lo tur thu an puanga doctor te chuan amarjit hi sedi santi mai mi ti na chaklat mi na mel mu nom titlat mi ni in an soya apian puyani a tol tha a chaklat kha ama ummit tlatani anti mithiam te hian adat na ero hi chu damdoile therapy manga ti dam mai thayani thuan puanga ma se ti dam ani ma chu mihlo om takani awangin chwa zalenero a hlo om thei thu an soya courta hearing an nei lai te chuan judge te chu an nui vela hetia anui lai hi chanchin buwa chu ania miten rap thlak an ti in an ngai ben na sat pha le hle bok ti chuan amarjit chu juvenile home da anita a room shan hlaka omin no pang ombe dang tenen pu a in po theilo na a da ani amarjit kha no pang mai ani a no te kha amitha thei om chun ma ni in veng theilo te ani a abitum ta reng boka man chwa ni lo ta se chuan a hlo om khopang a case hi case pa ngai angin galpui tum ma se alano pan ema wangin a thei chuang lawa india dana chuan alano pan ema wang hian juvenile facility a kumthum om turani juvenile hian a nge ya ma se a na mun tak hi puan zar fakani lawa ngai ven po a hlo pha hle a chanchin hi minor ani angin puan zar fakani lo boka rilulama athat lo na kha ti dam thei ani awangin adam to angem ti te mi te chuan an hre hle a mi than kha chuan psychiatric facility a kumthum a om han ringa kumsang ni som panga khan youth home a kumsom pariat ani thlenga a om tur thu soi zawa om boka kumsom pariat atlin nia azalen don ti na ani chu kumsang ni som paruk kha ani kumsang ni som paruk khan a om na mun chu a chwa san to anga anun bung thar tur bul atan chho ve ang report than kha chuan a hming thlakin anun a hmang ve mek ni in an soi